le nganga fifia mo le nganga faftai fatalofa mo le fa loalo ai mo se foi o lo tau sanga I lau a fionga fui tupai mausi manu lo uso pele ba fa pele fatalofa atu alo soifua fio mai le tapo kala menei o le nganga ifo o faiva o Samoa ya soifua manuia lau fionga ile fonga o le tato proclame ya lau fionga le atau o lo fionga we severe ya malo sa o le vaso tatili toe felo ai para vai pe no ministale te lo tata no so mai ngole ai sa o le mole ya fatalo fat fo ile le fafonga le tato atunu o papa au New Zealand ya me se fo ila to mai o la inisi atunu o le langi ya fai ona mau le tata noanga le ne yaso ya sa o le la ta ual tau ta vasenga le tato a onga ya ne na twa no atu na foi tu na ya malo la fa ma popo le ka tu va malo la so fu mo lange malo fiong ngalo va tai o fi sulu o le tino ma le va atu I la fiong o se tala fi le na ya ta le ngata wo to tali watu le tunu no mai a fo ya o onga ya tunu mau to fa ngale so fua to tuam au nai ya sa bo a ma sani wa to tele ngata na silfia o ta u le onga pe o se au so fo le ma fa va va ya le ngata mai le ngata e o fatasi vasenga e o mai fatasi ai fatasi milo fatasi o ta longa a uma fai a le tato paia inga foi I le tula I mai o le veo ni tai o le onga apa mai ai pula onga ma fai a onga I lea taimi ma lea taimi o te ele ma fai ona whaangaloina na langona ta amata I whape na I lau fionga le ri pule ya malo whaftai ya ona o ese au valaulia ya na o valaulia lau fionga te au ona le tato te no ui I New Zealand ya o matou nei ya mala fionga al minsta ya lau no fo nei tau tuasi o tato atu no ya wai ya fo I fai mo to malanga mai ya ala tulanga ku se tulanga ke lolo ma le tatu atu no I nei Samoa e malo lava e whaftai lava foi o maua nei ava noa tatu te whelo e ma tatu te noa ia ma se foi ni me o lo fia fa malam la mai no ma fia fa fonga mai ele tatu atu no o lo lampa pa au I New Zealand o le ata se e bua I le tatu va le mana wa nui o le oto pe le titai o le atu sa fata ma le talafatai o le ainga sa tunu mofono I tafitoala le ase ainga muri lata mai o le ua ngai ai fuafuanga a vea oi o tai komiti o le vaenga o lo ngafa ma le malo New Zealand fa pe foi fito o le ngata I fale ia mo le tato malo mga luenga te tau ai ona fatino ia whaftai tele lava mo le fisili ia o le taimi nei ia o lo whaawau lava le matou ngā luenga o lo matou ngā lue whatasi ai ma le New Zealand Defence Force o lo I nei pea ma le tolu sifu ma le tolu tangata o le NZDF le I nei o lo tai le sunga ia Commander Andrew Brown ia o le pei o le Deputy Chief le Navy of New Zealand o tangata maurunga Navy le matou te whai ngā luenga ia lo ye foi la tangata maulu ia ma tangata fo ia le matou te whai ngā luenga e lo whapena foi ona ye nei le Maritime New Zealand o le ngā luenga la le Maritime New Zealand foi lele o le basic advisory body ia e ngā lulue ai tono le fisosoani mai a matou e kako mtanga luenga ia ono le tulafono lava ia o le marine pollution a Samoa o le primary advisory body lava ia Samoa pa tupu se tulanga wale wa faina ona ngā taifale se toi ngā mea whapea ia o le Maritime New Zealand o le secondary advisory body ia o Malo America e ala mai lana Coast Guard ia e taluaila ona o le ngaluenga le tupu nei o le vaa ia o le vaa o Malo New Zealand ia peivole o mato titilo ai ia e wha a fia mai roa le Malo America ia e sosoani a matou ia o me fo lele o tātou I loa o le conflict of interest le ala e a fo I wa matou whaipaanga I fo I la ia le fo la o mai le Coast Guard ngā lue la e o la tau o le pei o se neutral body ia e mai tau inga le ngā luenga o la whatino
ia lena u whaanonga tu nei ile afo ile news lena sau ale tau le tio. E sa o le ia, o lea ua umana saini kon karate ale malo New Zealand, ia ma le salvaging contractor. O tangata fo i el portofat, toa i mea whapea. Ia peia o nei lena whaile mato fono o tai ao le e sauel mo o le vaa whapitoa o le patch. Ia e sau alu tuto i ngā tai o le whioanga o tawhitoala. Ia o ina fa tino nga luenga ia tu sa pe ma se fu waso e sa wele va lea ia to tele ala tangata ia le efele mai va lele ia le sa lo le va lea na lo lea ia fa pe ma tau la nga tai o tafto ala ia ma tai lo nga luenga o le nga luenga mo muala le ma to te nga lu ai o le ave sei no le tiso ho le o le fio la to no va ia ma ese mai lo ia ina ia woni to e se me foi le to ia faina le tato o nga sami ia te mine ia o la ba e tele nga lo nga fa ia so uma e tong fa e control foi le o la le liki o le tiso ia la liki malia ai o le salon nga lo nga ana pito sili ona urgent le la ma to nga lu e ia tem ia to no ma e company le ia ma to lo ese uma ia so a uma isi me na to le ba Pasalo o le amatanga o le matau pulu nei le waa e ei fesili sa te tau o na maua e se tali. O le ale mea le waa le na whai i ngā tai. O ina whaa tonu ina le waa e sau a o le a le ni tu unga whaa vau ma lo sa whaa tino lea teimi. O nei loa ila ia lea o ai responsible mo le whaa tanga ina tu le waa. Ma o a fo i ana ngā ruenga sa whaa tino i lau whionga le ripule. Ele o te le lasa u malam lama tu i tua po aina whaatanga ina le vaa po le ali ni tala noanga fule le onga o mea nai tala noa ai fule le vaa i whafua ni sila ma le vaa i whafua sa mo paua le te tala na u leu te whaalongo ai o le survey sa survey fule le sau le vaa i whailanga survey i tu i o ile ngata i whale i le tu i saute ia mantua fo i lau fionga le foto a mai a tu le tato taring usunga fono le sa fai le taring ama o tato atunu ia o inale nga tai tono na sa fa o pe ele se ta si o manua o malo petania ia o me for security ono le tupu sa fioi i sina lei ia pela se ka nga tau fiso ta ia i le vole le survey na o mo information vole le tato coastal area na ia ona e sa nga luele fa ale ai o isi la me avule le faingo malienga mai si o te longa la o te ele o ya ule le fa mau ninga ma se fa matalanga mautino su langa le lo fionga ya to fui o le vea yo lo fionga le te fondo le committee o lo fe ngai male a mata tuino nga ruenga ne o lo fatino o le ale te le o se commitment ile afio anga male tu malo e tu sai ma se the natural disaster o no tu la i mai le te milea o le afa ile nga ruenga o le avc o le suau ia ma nei fa ftai la ta ua tele le sili le la ofio o le pe o le tu langa tele lava nai le temi a to lava le ina wo ngoto le va ma le tape nanga le fai o le temi nei ia ole au tilo lava ina ia fa mauti noa ma fa mautu le tu langa lea ina ia saunga le mu ma ia awana i toe fa leanga ina tili atu le so manga i pe ona yai o mai au malai tele ia atunu ia pa tonga o mato fa ngaluenga ia ele ngata i fo ile kam le vaenga le ta ole Wait Institute yo la to fo ia ile to mai fa pitoa i me ia tau ngata i fale ia fa tasi ai fo ia markako vaenga le spread ia o le fo ia markako vaenga le MNRE matato vaenga fo le tato officer sainisi so se fa pitoa le SROS yo la to umana le mato te ngalu e fa tatia mai le plan e faia e mato te mulmuta ia ina ia aua ni to e fa teleina se fa ino le tato ngata i fale ma si se bang o le se tala bai i le tau vānu no fo i ma tula to ole tu malo ya ma so tau tali atu i o lato popo lenga fo le amba
matulanga whapea ua whaelenga ida le ngā taifale, ma ua lātou manatu ai. Le sa ua le wā. Le mana na o is a compensation po o ni tau I tupe. Le asa talitununga a lau fionga I le li whātonsili. Ia, taila wa lua mātou whelo inga ma le tu malo wa maea. O le mātou tāpena mātou te whelo ai I le vāsa fau wa le mātou tunga tala le mātou whelo inga wa mawai atu. Ia, e mātou, o taimi lava tau nuku mai ai loa le company le New Zealand e whaatino le ngā luenga. Ia, taimi whena mātou te toi whelo ai ai. Ia, ma wha tam whai a fo le ina ia wha malama I si o tātou atu nuku. Ia le tūlanga I whasolongo ngā luenga le e whaatino. Ia ono ngā luenga lava ia le sa whai last 4 weeks o le mea kau monitoring ma le tāpenanga. Ia nā sa le sa mo ia la sa le toe se firo inga ko lea lautele. Ai ono le taimila nei o le la o ila le swing le sila sanga ngā luenga. Ia le la o mātou tāpena te mātou te filo I male tumalo. Ia male afioanga. Ia ole sa mātou o ia whelo inga ia sa ora o fionga. Ia it's a very emotional exercise le mea I na ngalo fo isi o tātou o tunu o na ua whaina o nātou ngā taifale. Ia mese ia mea mō mai la tō tau mawha. Ia ono le tūlanga la lea I le mātou a komiti fo I lea. Ele o mātou elo te ina mea o compensation. A mātou a ia ngā I ngā luenga ina ia abe eseria. Ia mea ia le whaotauta. Ale sami mwhaatoe wha fo I le o ngā sami. I le tūlanga e tau ona iai. Au te langa o le tala noanga na e whai lunga atu o lesi levo le iai mātou o fio. Sa wa yatu ma mori bawina fo I se sauninga whaapitoa o teitai o le malo New Zealand ma tau au ai ia ni pine tau aloe whaamanatu ai ia I lātou sa whaasauina mai o lātou soifua fitu sifurma lima o le au o seila sa I lungo le waa. La se taltununga o lau fionga I le whaaloalo lea New Zealand. Sa te tau ona sili atu pe o le ua amata I se stage mua mo le anga I luma. Ia o te na pauale me o no te le iai le temina. Ai pauale o le te loa le mātou ngā lulua I ma le vaenga New Zealand le nei. Ia whapea foi le mātou whelo inga ma le fionga I le sui palemia ia ai foi ia pictures ia oh ia ba samana ia mātou whelo inga ba samana ia ma na umalanga le taimino mai ia ma le fionga minister. O le nganga lava I o New Zealand o le matua whawhetai lava o le ngā ruenga sa whatino ina le tātou e le ngata I tātou malo ia tātou vaenga le whesa. Ia mese lai nei tangata nuku ia na oi pāpau ia fo I sefe mai ia wā. Ia wai ia o te manatu ai sa whapera vaenga I whaingofia ngā le filosofia I lako lifeboats fo ia o mailo iuta. Ia e tu ele malama tele o ngai tele fo ia meu amu ma mea whapena ia u whaanga e tātou vaenga ia tautai o le tumalo e malama lei po whelo ngā sami e o iwa ele amainga le unga o menga o tangata I e pe o le tūlanga na o le skill wha tautai fo le o tātou atunu pe o le mena le sa ni lifa ele fina ngalo o le matua te leo ngalo e ngā sa whaatino e nei tangata nei le lana mai lo New Zealand mai faile latu anga whawhitai I nei tātou tangata le sa soani I le launga mai o le awa. Malo, sao noa vo mutala I lau fionga le di pule whatonu o tātou ngā ruanga te tele le tunu e miso whela ua inga I le lau ele. Ia, maisia tina. O le ai, sa ua le vā le sai o le toino o tuile epa. E le whaonga ina le lei o tupe ia na whai ei ia le atina e o le malai whalele I ti a vea. Whale tonu fo I le nāwa, mea na le nā atina e na whai I whaleolo, e le extension. Ia le mai mō le atunu u le tāu o tele o lau tō ngā ruenga, mā atina e le lei o lo whatino, le asau tala iai, I ia tu a inga ma ia sao doanga o lo la lafo pea I lau fionga ma le matanga ruenga. Ia o tele,
ta sa o tele o maua ia ni fam ta o fionga e pa una vale me ia le tau o le nga lu na ia tau mo fai ia fatino nga lu nga ia o mono fatati I tonu le matou sector plan o le matou sector pe ona e fam tala ina ile ila matanga fo o tata tano nga ia matanga ia fo ia matanga luenga mapulenga I tonu le va ai le fionga le minister ia olo ia le na ia uma o le matou o lo ia la matou sector plan le mo le fata usanga ia lo ia matou pro ketingi matou nga luenga nei fia fatino ia pe o le mena le la nga ia I matou ia tau foi tu li loa matou a mene ia fia fatino ia me se foi ia manu lauti ia le matou sector tauna ona usia e matou te o te lo fa lo ngoto ai o te lo e so mala mai me ro o le meta ua va tu lo fio ngai fatun o le wa adopt ina le ia le manu lauti le fio ngai le Minster e tinga upu e lafo I le Minster e le toina ai la le ata o lo fe mai se o te le no po la mele le anga I le ulu o sia uo ko inga le ya le vo la o tala do atu le fio ngai le fatun city ale vo te fe mai te le o fa longa o ia o la tuli ya le manu o lo ua mai o na fata o to ai au to fuanga mo le fata sanga ele nisi na sai wole o nisi e tale palolo ngata yo tafito alamba male atu sa fata ia o talana e sa o le tale palolo o le mfai no fa ngota ia o le talale avele tunu on sai mai se fa mai atu nga luenga o lo nga lu le tatu officer scientist ia le Ross ia fo ia o on nei fo na meri li poto isi ala tu so nga la ko test ia test ia o nga sami ia le vai mal sami ia test ia ano ia ma ina ia mau tino la va se lau pasene un fai on tatu to fa ngaina ia ona to li filo tatu ban o pe ona ia ai fa mato o so soni il pulenga maloli me foi pulo le tu malo me ngate fa le sa fata ma sa tu ma fono e so soni atu I lau to tapu le na lo ta fi ai le to ya nga I o tangata fango ngota I ngata I le no fanga le lo o ngoto le va ale o ma fai no o susta I o le na tapu ia ole tulanga na wale alu amako va se singa ia so uma matot elengata matot ia sile ai matot ia sile foi matafanga ia ma coastal areas o ia ni si me o to ai tato o ngasami o ini si amo a fi ni mena misi le mato I mo ai ole afio anga le mato te fa mautu e pa mato ole fio ngota fitoala ole lango o si afio anga le ia mato nga luenga lo fatino I fi ngai malo o ia me ia tupu mai ole fio anga ole lango I si fa no fatino ma to nga luenga malo fatino pe wa latono o mai se fam talanga ile black box fo le pole Voyager data le na se ia se mai le va ina ia mautino ai o a me le tupu pe na fa pe I la amata ona pe le afi ma le tise ma amata lo ona tafe ma tafea le va ia sa wala tamai ole pe ia le safari nei ia ole lu report ola uma fatu pe uma fatu de komisio su ale malo New Zealand pe foi ma la ko independent members mai sia tunu o faiele so enga ia lalai ole finangalo le uma na fa o mai atia uma foi na fa o tu le fionga le minister ole taimi lava o ele li poti le kapineta a New Zealand o taimi funai ina fo ia tato minister ina le copio li poti la o lo ina fa mo le sfole nei ia la soma o li poti mo la is ole talinga what happened li poti lona lua le fa mo fai me sau li tau sanga le ole why and how pe ofisi lua fo o la ma wele tali pe ona siringia le ofio ia le fa mo nga ona uma me it's going to be publicly announced in a transparent ma mai tangat wa fa mautu mai o ise po ia ise commission of inquiry em foi la tu foi su wenga
au ili o le mataupule. Ia, o le Commission of Inquiry, ino umana whaatu le malo New Zealand. Yo la kuala ia, isos ngā fu ile mena tupu, ile lato, e una la fu ifi loa lato le mele na tupu. O tali umalama le ma report yo mene, ia umai fu ile tato malo. Whamata ele tūlai mai se tūlanga o se conflict of interest e po o se whetena inga fo i o mafufonga. Ina ne i alu u whiwhi whaamanu ngase nisi o mena tupu ele o le mawhai o na whailo ma le loa i loa po la le whai unga e tau na whai. Sa o lau whaalongo o tuai o lai e ia independent members e ring tangata New Zealand. O lo i tonu le Commission of Inquiry le. Madi. Tūlanga le. O le mea whana le whai e mātou le whulangolango ina New Zealand. Le whaanga e mātou Amerika. E sau tonu le mātou ngā luenga le whai. E na ia au alawane i iei se vala foi le e ono whesiringi ai. Le wha maoni o ngā luenga o lo whatino ina ne. Amerika la le e pita hu mai le vas fo. E o mai a members o le Coast Guard. I to tele i o le team Amerika. Salope i tima ua le lusa furu tangata le o komit mai le tato ngā luenga o lo what. Mana ia tele, ba lo whaftai, lau whionga le, ia, wala te whono, ia ala whatonu fo, i o ngā ruanga te tele le atunu, ma le tātou ma lo. O le awai no walongo o pisa milito ina, ilana li poti e whai Sydney, ma le lātou media, mai. Ia le ngā mai nge afi fau, a me pe o mga ngāle, pe o afi, pe afi o le, o sa vai pe afi o whale mai, a whea i afi fau i na au mai. Ia se sau nola o whionga wa stasi leo vaenga o ngā ruenga māti na e fo i e tautua i le atunu o le tātou e le tise. Ia, o le tanoanga le tano ai ma le a whionga le minsta e va pe fo i le whionga le li pule. Ia o lau e lua afi fau i e wha afi fau i na vai. Le la e lua afi fau le la ave lo i sa vai. Le whaanga i sa vai. Mauti lana la fofo e lor whawhita uli e pe ona tano i sa vai. Ia ona le sa ta aktia lava i nei ona le tato fono le sa fai. Ia sa mana o mia i le back up le. Ina ia wane ia fai. Ina le tato taringa malo. Ia le o laua ta pena le na mata noa ma le fionga i le pule. Ia o laua o ia civil engineers a matona whatulanga. Ia mole watu e lesi a file faule i pia. Ia ona lua i lo leo afi fau i sa vai. Ia ola le tupu e lo se whawhita uli e pe ona sa tan o pisa o aile a miseri tātou motu i sa vai. Aro, whawhitai tele a mō ngā ruenga le lei sa mātou ai uri atu i o tō alo whaiva e le tātou tali ngā mālo ia mai tawina le mātou ngofia sau iei i Samoa e le mawatu nei ma malanga fo i sa la whai ma alu ngā tei le tātou motu i manono, ma le ainga i le tai. Mātango fie o tātou whale whaatari waa i wafu i sa le longa whapena fo i muli whanua. Whaafitai le si tio le tūlanga o le tautua. Our people deserve this kind of service. Ma wā tātou te le toi whainga elo i o tātou tangata. E malanga, ma whaafitai e tuai i le minstama lau fionga man matanga ruenga. Sa mai tawina li poti sa malu puipuia mai le iai se teimina sioti e le suavai i le tātou usu ngā whono ma le tali ngā malo sa whai nei. Ia o tala fia na ia ele i pē fo i se afi i le teimi o le tātou tali ngā malo. O ia o mea umalawa na whai e le tua ina ia saunga le mbu ma mātango fia ma tau le leia ia lo tātou o tinu. Ia a o le vaenga muli lea o te fia talanoa tuai. O le tātou malai wālele, lea na whai nei, whaafitai tele mo le nāngā ruenga le lei, o mafau whaunga fau, mea le lei, mātina e fau, whaafitai mo a wala, le ala le nā leo te tau whaatu ei fo i nei. A tono e se tai au, toi fo i mai, i ale whai ngā mālo, i lana tō whā, a le fast, e tau na mai se tātou wālele. Ai, tanga i ane masile o lea sau tala noa i le feedback a tangata ina ua whaale le a tōle a wala mai le wafu i muri whanua se i tau le tauranga i pia. Ia, sa leila wa fiong. O se tasi le poro keti siria ona mita ai le tātou atunu. Ia, mi se lawa le fiong al mixta ma le tātou vaenga
ele RTA ya la tu sa pio la tu sa la mo nei ngaluenga o le ngaluenga le o ova ma le valu tau sanga o fale le a fa ale o fetau I lava le talaina ia ma le o tato taringa malo o le mewena o mai tangata ma I tato malo ia no mai e matua I ofo lava ile quality ma le standard o le tato o wala le sau mai le mala vale le tau ia pia ale na fa tupele le fa tupe o le langi le World Bank le na mo mai le ele fai o le leo a foi le fai o le quality o le wala le ta ia ona fai ilo ia ma me foi le wo pe o we alu le ko motorway we New Zealand a ti fai wala ta vale fa ko o mai me vo ie ka mai ei so mai ton le standard na le wo ele tato o wala ia mau mato tano foi la male fiong ata mai te puler ka ko pulenga o flau inga lau ele o le standard la male la fa nga isia tato puro keti tele ia o le o tato nga e faila wala le watu I tanga manono kawi tiavi a le wa kawi o I siumu ia le foi la fa solo fa tu tato wala lu matua le East Coast le watu nga I mota ia lunga toai falfama to fa le ati ia o pio leo a wele benchmark le I tato wala le West Coast Airport Road ia la fa nga e fai matato me foi le tato titilo I o tulanga le tau na usia ma mai o ngalwenga le malo taua faftai le lipoti bible fa fonga fo ia le atu no ia sauno ia ta walunga le ta por kalambe ma le ta fa tal noangari I le so I sau wa inga lau tele e winga I le talinga malo mai le aso mua se ia pa ia le aso sau tau ruru lima aima pa anga tō tino o malo o whatasi o le taupulenga a pele tānia. La se la ngona sao o I lau fionga le sa tau la mua fo I malau matanga lunga ia mauti noa le leio awala saunga le mu tangata uma le ai se whala velave na tupu. O le tēnu ngā malo le atunu atoa mata mai ai tangata matua se I o I le whanau raiti. Sao le ala o fionga. E te lo fo I mule tatou Samoa. We rise to the occasion. Langa na tatou tele mana o e whaise mea e tau lea. Tatou tele mana o fo I e whaise mea e whatanga whai. O le tūlanga nana ia matano fo I mele fionga I le komisina o leo. Eba mai e o foi le au fa fita o li foi le au telefone ia wole fa ia foi ni yang o ma nganga tangata foi le tato taringa malo o file mu wa nganga uma tangata ile ngalo ngal tala le si fine le Commonwealth Secretary na matalo o le institute o le ownership o take taku kangaka le ownership o mai la ele ngata e matoni sa fa ngalo ngai ile fa o nanga sa o malfong ia au tua I o tato no ia I pulenga ali im fai pule sau nei tina sau nei tamit ia le ngalu lu fa tasi fo le na ia fa ma fa tulanga le ia ma fa felo ia tato taringa malo ia o le nganga la nai ia tai le determina o lo tamit ia e mole te foi fa malo ia o tato atai mai e telefo io le sosoania na ia tato pa anga masani e o tato ina uso New Zealand ia pe Australia na mai tato leo tato aviation security ia mai si uma masini me sa fa nga ina le tato taringa malo ia ele mfaiona le fali e fa le lavar se le ni al tato malo ia le sosoania mai tato pa anga masani ia I tūlanga ia na mawhai e o na whaatino ina le tele o mea sa tātou mana o ie. A le tūlanga lawa nā la o fionga ia sa o le tala le sto en elefangia la vele li o tangata. Le uma leile o taringa malo ia na tala la o le fia ia ma le loto nu. E o ati di e o na fefete fu le ma nei. Alo, le tātou taringa malo. Sa o momoli atu le nganga whaftai, sa o awhea ia lau minister, ma le sui minister, ma mātou talandoa, wau tonu atu a malanga fia me ma isi foi. Ai o te whaftai ia lau fionga, ma lau matanga luenga, ma au minister, sa o tau whamuli, ma o tau no fotonu ai le vai tau lea, ina ua
tupu mai fa la vele le mangoto le va o la wa fionga mau minista tangata mumu iai ia ma le tu o leo fa aftai e tuai le na nganga sa musui ai ya fa muliatu o ame tu lai mai ma me finngalo ila o fionga alo ila o minista im fai ona sainia ma lea mana onga ma me tauna fai ya o le tala le na fai au minista ya mama tu tali ai ma fa tu ai fa o tu la fa tai ele afionga ya fui e se teibi o lumana ya o na faile o se mata la pe a no lana afionga de li fa tu sili ai mori atu le matou fa malo nga luenga lo fatino e tu ai tatu tunu matou te ai yuli fo yo to faiva ya matatalo pe ya mo le to fa mo le malos e fatino ai le o nanga e fai o me le wha maori ma le rofa fo i o tātou tangata. Ia me nuia tele la o fionga, la fōtu dai, wha mai mo tāwalunga le tātala noaka. Ia, le whaftai tele lava la o fionga ni ataua mo le amnoa. Ia, o le nganga, ia, sa ua mauale ne ia wanoa le ngata ina tātou tatanoa i ngā luenga lo whatinu. Ia o to tātou te wheloa e fwoi tā ua le uoma mai ia so tā onga. Ia me se fwoi te fionga le minsta o pio tātou lea sa tātou i lea vai taini. Ia o le nganga lava ia whaafitai tele lava o le mātou te loa lava ia ma le mamalu o le atinu o lo papa au i New Zealand. Ia le lātou tapua i mai ia o whaatino ngā luenga e pio na whea ngai ma mātou. Tonu fo i toi mo se sia vanoa tātou te tue tale noa ai ale atau ia ale ngat ale nei ia pe malanga fo ia ona fe tule ngai lo studio ia toi fa ise se tātou fa amtalanga ai fa tele lava pule mātou wala ulia ia o mfai e ona tātou toi tale noa ia ma fa ai do at fo tu langa lo ngā luenga ia me se lava ngā luenga le tātou va ia o lo ngā i lo tupu nei i tuai ia tu sa fata. Ia o le ngana ia whamanuia telele le ri ngā luenga. Se lawa i lau fionga, ia whapea fo ia le au whenga luenga, le Radio Samoa, ia le mātou te tapua ia te fo i utou whaiva, ia e wai tō tele malu le atunu, ia ro whamoe atu i lau tu au nanga. Ia wāni tala e mo atu i neisi o tātou atunu. Ia manuia tele lau fionga, ia manuia fo i la ainga. Aftai tele lava i lau fionga tā te whelo ai pēr, alofa tele atu manuia malolonga male ngā ngaifo o whaiva o lau fionga i le whaatun siri ai whaasoi fo ia mo le teminei. Ia, soi fo ia lau fionga. Ia, soi fo ia. Nā sā mō o tawalunga atu le talanoanga ma le fionga i le whaatun siri o le tātou tanga ruenga.